Idemo redom. Omiljeni film. Koji ti je omiljeni film? Pa film je bio najbolji onaj Titanic, što je potonuo brod. Je Sveti Sava vaš i zemljak i predak? On je nama bliže nego vama. On je vaš, nije naš. Pa ja kažem, on je naš. I mi ga ne damo. Nemo zajebavati. Kad su ljudi iz Iraka vidjeli Srbiju, kad su vidjeli Novosadski sajam, ljudi ne se vrate u svoju zemlju. I tamo ljudi imaju po 4 žene, sa svako ima 4-5 dece i on treba iznajmi 4-5 kuća ili nekih velikih bungalova. Kako hoće da ima 4 žene? Ali to je industrija. To je industrija, dovedete Da se ne svađaju žene, mi oni se mire, kad dođu ovdje u našu klimu i kod njih je vrlo, to je za njih svežina. Kad dođu sa -40 na 20 stepeni... A to im je svežina. I sada ja ni stam, oni listovi se cijepaju. I sada... A ste boksovali protiv tih velikih šampiona? Protiv mnogo nisam boksovao i gubio i dobio. Koga ste pobedili? Bolje da... Korektnije je bilo da pričam od koga sam izgubio. Od koga? Ajmo sad od koga. Ko vas je pobedio? Pa da vam kažem, ja sam znao sa tim velikim ljudima da padam jednom u prvoj rundi, drugi put u drugoj, po 2 put i po 3 put u pojednoj rundi. A ko vas je sve nokautirao? Đakova, Belić? Ne, ko me nokautirao, nego koliko sam puta padao. Nabroj sve kategorije ovaca za klanje. Da li znamo kategorije ovaca za klanje? Koja je najbolja, ja ju zakoljem. Nabroj 4 rase goveda za proizvodnju mesa. Imaš manja telata, imaš veća. Imaš... Ali morate mi dati imena 4 rase goveda za proizvodnju mesa. To je 2, još 2 fali. Pa, ne, imamo konkretna imena. 4 rase. Od govedi? Da, za proizvodnju mesa. Nabroj 4 rase goveda za proizvodnju mesa. Krava, june, tere... Kojima je to izbor za svečanost i ja pozivam sve građane Srbije, sve manjine da se obuku svečano, da to bude prava svečanost, jer zaista ovo je jedna velika pozitivna manjina. I narod se zavoleo iz cijeloga svijeta i šlapkali, i voljeli, i glasali. Eto, uzeo se vrijeme da dođem u Beograd, jeli, pošto sam bio na farmi, a od Beograda sam poslan i radio sam za Beograd i tako.